Good morning, ma'am. Good morning, everyone. This is Yang Kitang Din Mighty God of Natoxi. Classes, some Toktoxi. Ma'am, Hana Soina, she Puntara the classes, Lagani High Ninka. And the ma'am Sigi Kona, Nainasi High River, Canose, topic say concept of fry section ka. Duga important candlesticks. First, the concept of fry section is Jing. Price section है ना मैम तुम हारे के लाइन रहा तो price section से करीनो दुगा मागी कनो से कोई सी खांग वही काना बना करीनो नट्रा खांग वही काना बना करीनो और दुगा price section की important कोई event कोई stock market खतंग नतना forex ता का और दुगा कोई cryptocurrency की market ता नट्रा अदेती कोई commodity ता हाई बचिंग से सिदसु कोन प्राइस एक्शन से दका ओइब्रा हाइरगदी इंपोर्टेंट ओइब्रा हाइगदी हाइरि से प्राइस एक्शन से लोइनम इंपोर्टेंट ओइको अदुगा मयाम दैना खंगन जनिंग बमना कोगी फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास हैना कोई मिंथोन बकनो से फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास का संडे की पुंग 10 सिदा अदम एवरी संडे दा कोई पुनसे मैम का YouTube तो इन पुनसे का कनागुंबा YouTube तगी ngomda direct contact tawning wasing na dum sagi video sigi description da yauriba gi WhatsApp ki number natraga na sigi screen da uriba WhatsApp ki number sai sida sum WhatsApp ta text to biro to pa mana ko gi Telegram channel da su join toksin dio ko Telegram channel makha da pi di ko lamjing mai rai ka da me ado hoji koi concept of price action ko price action sigi mai concept se karino hai ga कोई फर्स्ट मार्केट से मूव तौर से कमाइन खंगिनो है बमलेंद्रा मार्केट ना मूव तौर से अकोई द रिप्रेजेंट तौबी से कनानो कैंडलस्टिक के साथ नने नत्रगे एनी साथ अमन हाई बेसिकली कैंडलस्टिक के साथ नत्रगे की साथ से सिना कोई द मार्केट की मूवमेंट से कोई द खंगन बने हाई रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट तौबी रपनी अदोसिदा हारिबा चार्ट से सनम हाइगटपा मु हाइदबा मु हाइगटपा मु हाइदबा तौरगा चलिबा दिमा खारमदा गासम हाइदरैसे सिगी मीनिंग सिदि करिनो बसि कनान तौहलैनो हाइबनिम को अदो हारिबा सिगी मीनिंग सिदा तौहलैबा मयाम से करिनो हाइगदि फर्स्ट सिगी हारिबा चार्ट सिना मथकलोमदा काखलकबा हाइसे करिनो खै दुम ऐना मु हाइदसु खंगे मयाम को सिदा काखलैसे प्राइस से इंक्रीज तौरै हाइबनि सुमि को अदुग मखरमदा हाइथरकबा हाइगन चार्ट से कोई की प्राइस है मार्केट की प्राइस है डिक्रीज तौर रही है तो मार्केट की प्राइस ना अप द लाखबा अदुग मार्केट की प्राइस ना डाउन द लाखबा से कनाना थोगा लइनो है तो कनाना थोगा लइनो हर खान दिंग सागी प्राइस के अप एंड डाउन से कइनो प्राइस की एक्शन ngakani ना जा प्राइस की एक्शन ngakani प्राइस की एक्शन से कनाना थो लइनो मतम तो थोकसे हाइरगदी प्राइस की एक्शन मैम से कनाना थोड़े कोई बायर एंड सेलर का कोई स्टॉक मार्केट नत्रगन एनी कोई मार्केट अमदा बायर लई अदुगा सेलर सु लई बायर एंड सेलर सिगी मागी लाइबा बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर हाइरिबा मैम सिगी मतुंग इना कोई प्राइस की एक्शन सिंचे थोरक पने का अदु हाइबा एक्शन प्राइस एक्शन सिंचे थोरे बायर न हेन मार्केट सिदा का मैदि लैगे हाइब्सने हेंजिलकबा हाइबदि डिमांड से हेंजिलगदि खोगी प्राइस है मथकलोमदा काखलै को अदुगा तोपमना सेलर सिना तुम सेल तौबगी सांगे सुमि हेंजिलगदि मार्केट से मखारोमदा चले हाइबनि अदुदि मार्केट ना काखलकबा मतमदा कइनो मीन्स तौजे मार्केट की सिदा खोगी प्राइस एक्शन से को बायर ना डोमिनेट तौरगा कार हाइबनि को डाउनलोड द मुग लाए सेलर ने डोमिनेट तौरे हारे मथक नोंका खले बायर ने डोमिनेट तौरे मखाम न कुमे सेलर ने डोमिनेट तौरे तो साइन तौरगा कोइना प्राइस की चलिबो मूवमेंट मैम से तो कोगी कैंडलस्टिक की चार्ट सिना रिप्रेजेंट तौई को मैम ग्राफिकली रिप्रेजेंट आई सपोज से कोइना मार्केट अमदा हाइसी इम्फान की मार्केट अमदा हाइसी को कंप्यूटिंग शॉपिंग दा हाइगसु कंप्यूटिंग शॉपिंग मनुंग दा कोगी लैरिबा जोलिबा पोसे मैम से कोई दुकान मनुंग द संगगे एनी दुकान अमदा कोगी शोरूम अमदा संगगा कोइना प्राइस से क्या फी गए न हंगगा
price to give mamandu the worry sadragadi price kya people quick hung deco. Aduga computing shopping the Konesang Matam, the Kodakitan Kudong Saba Mana. I had river to Condor Sangaga, I know shopping to Yabagi, physically Sangubu Yabagi Kudong Saba Delay, Sangaga Hangubu Yago. Although the stock market, the Koina Canada Sangaga Hanguninatra. The later Banina, Koina, Sagi. Go, the top of na, do later, the top of na, Kodi had advantage of Bavana. How's a liver price, movements, Kogi candlestick is Sarchina. Go. Represent Obagi Matungina, Quena Hojik, Lady Nifty 50 price, SBI gi price, ICICI gi price, high river price, ma'am, say Koi Kangami, Irai line. Go. Koi Irai line, a command Kamungamino, Kogi candlestick is such in a quite a sort of video. I get poor hide. Yakomel. So into Toro price section Gimagi concept Farigadi. Lady price action high say buyer and sellers in the labor zone but over the Mayam Sinico. Buyer and lady baker the concept carino market up from the Lakado high beginning. Seller and the sell the carino market sit down from the Lakado hand beginning. Magi psychology to Nido Dugaloina Makena Kagumatamda Zip Hagelamaga Kanta Tagi Cookie Basumba Mamam to Lady go. Sikisali Mam Sisu Meno in a con important or is a Wigi emotional controls new. I emotions in a control over Mamdragadi. Natraga Namagadi. Go. I guess psychology and the emotion. Go. High relations in a Kogi market key movements Salan Banib. Go. Market key movements Salan Baniments. I guess psychology to give Matung in a price in a idea in a I stocks a bite over Toragadi. Me Mayam bite of Siladi up the Latinina. Mayam the Sialamu Siladi down the Latin. So, psychological like any go. Next, the question important candlesticks. Important candlesticks is the important levels in Sarta Mujinsico. Sarta Kogi Levent, Sarki Levent, Netra. Some na price action de lagadi kogi supply zone haiba ma natra aduga demand zone ma haiba sidi koi sum taraga sum leida wari ni ko supply zone and demand zone puthongna bo khona basini koi da yamna important oi se ko supply zone and the demand zone karino supply zone sida kogi pre order hanna order tawraba karma makhangi order no sell tawbagi order ko adugumbu order mayam ama ko sida pending the lady sida ore market sina mathalom da ka khara ku matam da haiba sida lady ba pre order da thamaga lady ba seller mayam na magi sell tawna ba order mayam lady sa cc je joksila ku matam da sell tawsila kan da sell kan da sida kum da gidini ba ko sai taruga semsa manan si hogi demand zone says he does pre order mayam lady go high pre order singcha sisu Sinamakangi Karamba order no hagadi buy to order never go buy to Sina sell to order ni Sina buy to order go Lucida order buy to order ni Sisu predefined atane pre-order ngakane hanana kogi order tawraga leiraba ngakane si mafam sida mayam ma leiri adu sigi mafam li jaksilakku matamda market se ko haigalakpa yabagi chance se wange adi sida pending de leiriba order do masing yamagadi loina mak sell de loina kum thrak pasing se buy haina buy mam toksinara gadi demand hingalagadi market se muthata kagi de ko ado khoina kogi leiriba chart sida demand and the supply zone ko si puthokna bo khona bisi su yamna important oi ko koina demand on supply zone puthoke hagadi hoje jiksa liba current market se si gi koi just left side ta ying biu ko left side ta koi ying si left side ta koi jeng kan da kogi demand and the supply zone se koi kham ngam gani ya ko demand supply zone se kamana khangani ko ai
left side te jing si hai nei ko si suppose market se koi sidagi ko sida pura sauna lange ka sauna lange ko sida mem si nifty 50 ki chart ne hai riba nifty 50 ki chart sida market se sidagi direct ka khar khare ko ka khalure aduga mu tare ko ka khaluraga sida mu tare again mu ka khalure mu su tare amusu ka khalore na tra amuka su tare amuka su kitang ka ro slightly ka ro ga tare straight ta tare ka dai bok tare sibok tare mu ga mu hai ga le bisida ko aduga sida tare aduga sida zigzag to ro ga lei raga ta kum da gari ko sida satli ba mayam ji kari na jing si ma ken ta wis ko sida lei sida ko ni jing bu jai se first sida ka kha kare direct ga status the car si jo ko du ko sidai mu tare do sigi mana sida jo riba ma phum jai si ni ba koina supply zone ne khang tu si ko si supply zone hai tu ni kamai no se market se si da mu high daga again mu kar ko matam jai sidai ni jeng du se ai gi left side te jeng ka da market se kada yorom ge hai bu ni si bok yorom mi adu di ma se ka khalaga si bok di yorok pa yai hai bu ni mi jeng du aduga sigi mafam je thugairaga tas taw sida tas tawrubaga kumgi bane adu hojese sigi mafam sida thengaga kumdrak tuira natraga sida gi haga kadra haiba gi sumba question ne bala tu so adu koina market si je kan da okay sum gi left side sida adi market sina sida ko gi current market sida sum chala ko matam da ine jeng du sigi left side sine mi jeng du again amu market kumdra khalasi kumdra ko matam da kadai ba kum do yage haiba sine kadai ba kumba yage ha kan sida mamang da sibau la amaga ka gi ba market adu again sigi mafam se sida koi demand zone am lai ba leiram ba yai ha ba se koi khangadam ne ko adu just sigi mafam de jawra me adu go ma ha khari haigala ko matam da su ngasai gi sida nangi left side ta dum jeng biu mamang de lai ba mafam ko sigi mafam se ni ma dum tanara ma muk su kum goi se ko handakti ngasai gi sida high daga ko sina thengamba jaga se sigi sibau ko lama ka sida mu hinga le to haidi sida lairamba pre order sing do ko buy gi order sing do sida kharam se khare sida mu kharam se khare hojikti khare hen nam dhare ko market se hanjin makharam da ne target tawri si matharum target tawi makharam target tawri kadum saita ngam dino natra to what do three times try tawre amukam kitang ka khaluraga seller no munam tharaga handakti high river saigi sida 3 times try to give ma phamse handakti manna sida thuga ga kumgare kya si kumak pa sida su sigi ma phamse koina kamai tawra khangdino hare kanda somna jing biu ai gi just left side te jing si left side te ine jing kanda sida ko gi volume mayam ma lai riba volume ai khangi ko ma'am volume ai number of trace to ne volume ma'am lai ri hai riba volume se sidagi ma se thugar ga kum do ma de first time kano se lakpani na ma se ariba sigi mafam sidagi hangi ba yai habi to ne ko ni jing ko ado sab chana market se sida tasta tor maga han gare amkom halaga tare amukam again masagi sigi mana tas tor bi ba mafam se si mu test tor maga mu ka khare kah ki jang wang ka dre kai seller gi pressure ne helak padagi kitang munam dhare amuka mu kitang inkhan na bo na ingam da last finally thage sigi ko ani rak test tor ma pham se mu thuga kum gari handak ti si jawre na ta si ma pham si dim kari no ji si da mu lai ka sumana ko na just in high se mayam ding khanga ningi se ko gi demand and supply zone kamaina koina khangdino haibjani how to identify ka demand and supply zone the demand and supply zone se asa igi chart sigi live market ne lai sigi just left side leiramba khogi haidi all time high gumba highest point gumba le soina makham kum thla ko matam da khogi sideways sakhiba mafam sumba singcha se koina demand zone ora pa yai natraga supply zone ora pa yai ko
मखादा लेरमगना डिमांड जोन ओरमनी मथक्ता काखलगना सप्लाई जोन ओरमनी ये को मैम ओके अदुदी आई कनो से स्क्रीन से क्लियर उन तो ओके का ये साउंड से वो मैम फजन लाइव ब्रो कनागुम्बा क्वेश्चन ले लेरगसु कमेंट सेक्शन द कमेंट तो बिरो को अदु कमेंट सेक्शन द दुम कमेंट तो बिरो ए कनो द रिप्लाई दुम तो जरके नेक्स्ट कोई जंग से इंपॉर्टेंट इवेंट सिंगे 3 हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे ट्रेडिंग पैटर्न्स को concept of option hedging इंट्राडे दा कोइना सिनबा याबा कोगी चार्ट पैटर्न का चार्ट पैटर्न लोइना मक्ति यूज तौबदी याय अदुबु खरे हेना खुना सिनबा याबा चार्ट पैटर्न हाइरगदी को कोई याम तोइना खुना थेंगनबा फ्लैग पैटर्न अदैदी कोगी ट्रायंगल की पैटर्न सुंबा मयाम अम लैको जे हुजिक अखोना लैदिबा कनो से सिदा सुजिंग सिको फ्लैग मसा अम सिदा दुम फुम तवे फ्लैग से कमाइनो फुम तविनो सिदागी मार्केट से हाइगले को सिदागी मार्केट से सोमदा हाइगले ओके हाइगले अब मतुंग द कोइना सिदा फ्लैग मसा अंकक सेमे हाइबे फ्लैग से आई कोगी कनो न चैनल को पैरेलल चैनल से लौरगा ड्रॉ तौरके को मैं पैरेलल चैनल से लौरे अदुबो सि ड्रॉ तौ ठीक है ओके सिले सिदा कोनी यंगदिसे कइनो सिगी मार्केट से कन अप ट्रेंड लाकनी को अप ट्रेंड लाकपा मार्केट नि अदुगा होजिक से अमु सिदा फ्लैग मचा अंक सेमगा मासे अप ट्रेंड अमु सखिबा याबगी खुदोंग साबा लैये को अदु अइना ngaidi सिसु अप ट्रेंड अदि बुलिश मार्केट नि फ्लैग मचा हम सेमे अदु बुलिश द कंटिन्यूएशन तौरक याय हाइबदुनि नत्रा बुलिश द कंटिन्यूएशन तौरक याय हारिबसि बुलिश द कंटिन्यूएशन तौर अगदि आई एंट्री लोबो यादुनि करबा मतम दे एंट्री लोदिनु सिगी कैंडल सिना ब्रेकआउट पीरे को ब्रेकआउट पीरे अदुगी मतुंग द ब्रेकआउट पीरिबा कैंडल से सिगी हाई से को सिदगी मार्केट से हेंगलको मतम दे एंट्री लोबियो हाइबनि को अदुदि खोना कदाय दे लोबो याने सिदगी स्वाइदा एंट्री लो याने देखो अदु आई स्टॉप लॉस ले कदाय दे ओगनेबा आई स्टॉप लॉस ना असागी ब्रेकआउट पीरिबा कैंडल से सिगी लो दगी स्टॉप लॉस थंबियो को सना खोना फ्लैग पैटर्न से थेंगरगदी एंट्री लोबो याको फ्लैग पैटर्न से दा खोना बेरिश कंटिन्यूएशन हाइबा लेगनी अदुगा बुलिश कंटिन्यूएशन हाइबा सु लेगनी को बेरिश कंटिन्यूएशन सिना खोगी सिदा लेसिने मखारो मार्केट से डाउन ट्रेंड बेरिश त लागा अदु कंटिन्यू तोगिबो को बुलिश कंटिन्यूएशन बुलिश त लागा फ्लैग तो सेममगा अगेन बुलिश त कागिबो लाइको ओके अदि हजे कोई नेक्स्ट अमम यंगसी अतोपा सिगी चार्ट से करी करी फंगी मने यंगसी ओके ओके अमसु फंगी को सिदा सपोज कोई ना मार्केट से अमुन यंगसी लकांदा कोई सिदगी हाइगले खला सिबो को सिबो मुलामे अगेन सिबो मु हाइगलुरे अदुगो मु तारे एम पैटर्न हैपन मानबा म फॉर्म तविनत्रा मान बनते एम पैटर्न जो को सुगम फॉर्म चार्ट के पैटर्न से को सिदा कयगुबा इना मार्केट सिदा डाउन ट्रेंड आइदि बेरिश कन्ना कनो द एंट्री लोगे हाइरगदी आइगी एंट्री पॉइंट कदाय दो ओगिदिना सिगी नेक लाइन से सिदगी ब्रेकआउट फजन पीरे मतुंग द एंट्री लोबियो एम पैटर्न से तो डबल टॉप सो हाई को खना मैम हाइरिबा डबल टॉप सिगी मागी नेक लाइन सिगी मखादे एंट्री से मखारोम द ब्रेकआउट पीरे मतुंग दे एंट्री से लौरे खलसे को अहन बगी ब्रेकआउट सिना पीबे सिति आई एंट्री फंगदे करिगिनो हारगदी को करिगिनो हारगदी सिदा ब्रेकआउट ते पीरे आई सिगी लो से हिंदोरक पद लौबद मार्केट से लौब फंगदियो हिंदोरक दे का खरे मथक को अदु मथंग अमु अगेन सिगी रेड कैंडल सिना ब्रेकआउट पीरे को मतम दे को
ai sigi green candle sida entry phangi green je hojik sida shadow agi baini hana di si box la angani ko asibaw lakpa matam sida ai entry lo re khanse ko entry se suppose in si candle sida entry lo re khanse ai stop loss kadai de orani ko ai stop loss e oidu se stop loss se sigi mafam sida oidu ni ko ai sidagi sigi breakout pi reiba candle sigi high se sida ai stop loss oidu ni eko sidagi stop loss oirani aduga sidai ni entry di lawsi lore mathalo na kitang ka haigala ko ai minus ta sale ko adu mathang mu kuma kuma tam de even sigi green candle sida so ai dum profit book to bo yare sibaw job da yam jam me ko tragana sum thamme khala ga su si jaro ko dai profit book to jane to tana ko na chart ki pattern sing sa sida trade to bo yai chart ki pattern sing sida ko na trade to ge na khala ga di chart ki pattern du na high ri bu 100% follow to biu ko ko trade to da paisa mang haloi si na tra chart ki pattern sin na high sida 100% follow to si ado ato per chart pattern so ko thi si ko karam karam ma khangi chart pattern ko sum theng na bano yang si uraga di mayam dum text store tor ko se ko w form semba dai di ko gi ko chart pattern sida mayam ma lai gren ra ai ri ba chart pattern jing je koi mathang mathang khoi na chaina ai gi khano sida ai di hojaina si nei se trading view ni mayam ka trading view sida su koi dum open to bo yai aduga ko sida pattern am su lai yam ka hena kano to bo odi oidre ka sida market se ai just na to draw to ge market se sida down trend de lai ko sida kano kak se mam pattern am ka ko adi matung da continuation kala ya to gore bearish ta ai ko bearish ta la ko market ni soida flag masang kak se mam me duga bearish ta continuation to gore smaina ko na ariba bearish continuation bullish continuation flag sem ba yai triangle sem yai symmetrical triangle sem ba yai ko any semning rom sem seno aduga akhona to goda bidi chart pattern dai na trip to ge na khalaga di asa ge na haiba breakout to yamna 100% confirmation se lo ro matung da trade to bio ko yani ko mya to atopa amani ga yengisra ko atopa amani ga yengisi ko ye chart pattern hai kan ko chart pattern se mayam ma lai di ko mya chart pattern se karam karam makhan ki chart pattern lai ge hai kan da ai kitang ka open to jere ke ba sidere isni ko chart pattern ngal tani ka flag bearish continuation ka bearish la ko market ne aduga bearish the continuation to flag ne ka flag ne sisu but ka different oi ngai duga kadai do oi no sina bullish the la ko market ne bullish the continuation to give ni ka sida bullish market te lai flag am form to re aduga bullish the continuation to give ka aduga inverted head and shoulder ka hari basisu koi ko magi market se क्या inverted head and shoulder sida di koi bearish the market se lagtu ni bearish market la ni ko aduga koi sum na kan da ko gi left shoulder form tore amu la ga head form tore right shoulder form tore aduga market se bullish the continue adi bullish the sakhi bagi wali ne ko adi reversion oi di ne bisina continuation oi da ko sai flag ka sing na continuation oi aduga sige kono sina ko gi head shoulder se sisina reversion oi bane ko the head shoulder se reversion adi market se uptrend the bullish market ne laga bearish the reversion to gi ba bagi sum lai ai ko ma'am sina ko ne head and shoulder hai re ahan bagi na inverse head and shoulder hai ne ko other next the koi ascending triangle
and a descending triangle. Ascending triangle is a kind of bullish market continuation to the chart pattern. Bullish the lie ascending triangle form to Rogamataka. See the ascending triangle has a Kaigino Makada Kuma Kanda Mana support, first support, second support. Adugumataki means first resistance, second resistance, third resistance. Eki line with line amid the lake of horizontal line. Horizontal line the lay Adugam Makarum the D. Sigi first ki supports the second supports in a kitan higher be Helena. Smana see the Mapam the gis the Kakalak Panina. Sisini Vokani ascending high race. Mataki Samana. So ascending the Lakpa triangle aduga market in a bullish market or a Padua. Say my continuation bullish the continuation to give a Yabagi sunset say Wang and Lobayako. Next the descending triangle. Masagi ascending triangle to give on the taina with the descending triangle then on Taurasina. Supports in a horizontal line and the labor. The go resistance in a Magi can never consider Farsky high Sidagi Kitanka lower up. Yako. Sana matang Toraga, Kona, Masagi market, bullish, bearish the Lako market, Aduga Sita Kogi descending triangle, form Toroga Matunda, again Mase, bearish the Muk continuation to give a sunset, lay high. Cuff and a handle, continuation, cuff. Bullish market lie, cup ki form lie. Do the could buy never cup ki sata pugi hendendum sembirame. Adi matunda, market say, bullish the dum continuation to talk about. Sumba forms them when a threat set out of Fanganica. I was seeking Hoseni Jenga, Yingminari Volcano. See Kavanto Harigati. Saying Harigati Masakona, market again learned to go to Wangapanico. Isana market attend to Roga market when learn to Matunda Haribacanosi Panganico. Next, the inverted network inverse cuff and handle. Hariso market is a continuation market name. Kabamaka continuation, bearish market laga, bearish the sum continuation to get over Adoguma Makangi. Chart pattern Nicomia. Okay. Double bottom, reversion downtrend the Lakpur market say 2 times support a hit Torama Matunda, Matak the Hagalapa Yai. Hagalapa Madam the Koi entry the Logani, neckline have a legani, W gi form to central point. Adudagi Hingalaga brick out Piricomatum the Koi entry Logan have double bottom, reversion ka. Aduga double top. So reversion market bullish market Lakodo bearish the continue reversion to give a Masagi Amaduna Billy bearish market Lakose bullish the continue reversion to give a Smina Kogi. Falling wedge, like falling wedge. Falling wedge, Masagi descending triangle to a candle. Descending triangle Haragadi Matak Lom the Gikan say Kogi resistance Tamna Makaram the Hunter Putunib. Go higher low Lapatunib. Adugo see the D falling wedge the D. Go Magi Kogi supports issue higher low in Sacrani. Resistance is higher sorry supports in a lower low and a kum the gurney. The resistance in a higher low and a lakanico. Saint Tauruga market say bullish the continuation the bullish the laco market say bullish the continuation to give sunset wangi cosida. Echo ma'am. Aduna Tragana market say nutrient the later make sideways set like a some later market say. Sigi form se lagati bullish the kagi bayabagi sunset se wang eva. Echo Aduga rising wedge Simon Sulai Masagi Adugi opposite market se Sarakano de Laya Halo Adi Makade Kume Matakte Kare com nutrient market Latini Mase Aduga bearish from the Sakibaya Bagi sunset Sam Wang among the rising wedge. Sidazuma Zagi Sidana higher high lower high and a character com Adi Matunda Magi Mark can say bearish from the Sakibaya sunset Wang high. Laco market is sideways over
डाउन ट्रेंड अदि बेरिश मार्केट तगी ओइबे याय नत्रग बुलिश मार्केट ओइबे छु याय ओइनिंग ओइबे याय अदुबो सिगे फॉर्म से राइजिंग वे से लागदि कोइना मार्केट से मखारोम द कुंगिबे याबगी चांसेस से यामनो वांगना लई हाइबको नेक्स्ट द कोगी पेनेंट कंटिन्यूएशन पेनेंट तो गसाय फ्लैग टू गसा मानागनि को फ्लैग टू ग मानानि दुसे ट्रायंगल मसा अंक कोगी को पेनेंट थाइसिने फ्लैग मशीन तुम्बदो अदुंबा मसा अंक फॉर्म तौबको सिगी फॉर्म से लागदि कोइना लाइबा मार्केट डायरेक्शन दुदो बेरिश तो अगना बेरिश द कंटिन्यूएशन तौबा अदुगा बुलिश तो अरगना बुलिश द कंटिन्यूएशन तौबगी चांसेस याम वांगेबको फना कोइना मथंग मथंग लेरी को रेक्टेंगल की फॉर्म लेरी अदैदी को खोगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल मथंग मथंग लेरी को हालिबसिंग से कोई मथंगी वीक ते मुंग नैने से अदुगा हजिकी ओइना concept of option hedging si dai amuk lak sege ko ma'am option hedging se koi yamna phaba ko idi one of the best option gi ko gi strategy ni ko ma'am hari bo option se koi hoji se koi option dum trade to binari live trade ko mi ma'am ama adu koi class sum tawri ko kana gumna class jawning bale lai ga su whatsapp number du da contact to biro ko adu option si da koi na तौरी से करी ना है गदे अखोना नेकेट को थ्रेट तौबा को नेकेट थ्रेट तौबा है बम सुनाई को से सिंग ना है कांद स्टा है से इना कॉल से सेल तौबा नत्रगा पुट से सेल तौबा को सी नेकेट नि को अदैदी अतोप मसुलाई खोगी खोना बाय दे कॉल बाय तौबा नत्रगा को बाय पुट तौबा मोसे नेके ने मांगना मैम मांगबा तोंगना मैम तोंगबा दुगुम मखन की ऑप्शन ने मोसे को सि नतबदा खोइना येंगबा जाय से बुल कॉल स्प्रेड काइना लेरे बुल को कॉल स्प्रेड बियर पुट स्प्रेड नत्रा बियर पुट स्प्रेड को स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल लॉन्ग को स्ट्रेडन शॉर्ट स्ट्रेडन लॉन्ग को हारिबा सिंसा ratio spread को put the ratio spread call ratio back spread हारि सिंसे खोगी कनुंगा कनी खोगी ऑप्शन की स्ट्रेटजी nga कनी को सिगुंबा मखन की लाइरिबो ऑप्शन स्ट्रेटजी मैम मरक से सिसिदा खोना आयरन बटरफ्लाई हाइबा को स्ट्रेटजी में यावरी को वन ऑफ द बेस्ट ने मंगम द खोगी मार्केट की डायरेक्शन मखारोम चकनी मथलोम चकनी हैना खोना थीरुबगी थोइदोंना इंपोर्टेंट ओइदे को हारिबा सिगुंबा मखन की खोगी स्ट्रेटजी से कोई सिजनरगा ट्रेड लौबा जाय वीकली ट्रेड तौबा जाय फ्राइडे द ट्रेड लौरगा मंडे द प्रॉफिट लागदे कोई थादोक जाय ट्यूसडे द ला थादोक जाय उदुगा इवन कनो बॉक्स से कोना थर्सडे एक्सपायरी डे बॉक्स से कोई थमगा प्रॉफिट लाखो नमित कोई थादोगा कनो से लौबा जाय को अदो हारिबा सिदा कोई प्रॉफिट सिदी प्रोफेसिड याम जामदे को मैम प्रोफेसिड याम जामदे अदुगा कोगी कनो से प्रोफेसिड याम जामदे अदुगा कनोदी कोगी यामना कोने रेगुलर ओइना प्रोफेसिड लौबा याबगी चांसेस तुदि लइबा याय को मैम रेगुलर ओइना कोइना प्रोफेसिड लौबा याबगी चांस लइ अदुगा प्रॉफिट तुदि काहना यामबदी ओइदे को अदो कोइना ट्रेड से तौरगा कंसिस्टेंट ओइना इनकम से कोइना जनरेट तौब ngamna bo khona gaina khallagadi ko koina tauba yab se kari no haragadi hedging da koina trade tauba se asina khwaidagi best oi ko mya ko adu kana go me hedging da trade tauningba mi yauragadi koi gi sida ko WhatsApp number se text taubiro aduga koi Monday to Friday ko live द ट्रेड से पुनः तौमिनै को हारिबा पुनः ट्रेड तौमिनै से तौमिनब से जावबियो को अदुगा हेजिंग से द क्या पैसा से क्या मुले लेगदि तौबो जागदगी खोकदगी हाइबदो दु मोरि दुम सासे अदु कनागुमना ओजाइदी जस्ट ट्रेड खतंग लौजगे हाइबसु ओके ने अदु कनागुमना ओजाइ क्लास सु जावजगे अदुगा ट्रेड सु लौजगे हाइदसु ओके ने को अनिमक जाय को अदुगी हेजिंग की क्लास को अनौबा बेस में याम थुना हौरनी हारिबा हेजिंग की क्लास की खोगी कोर्स फी है तारे
course fee se 10,000 ni ko 10,000 ni one time payment ni amtang pi garaba matung da khoi gi somna dagi hedging class se fajana dum yaw bu yare adai di dress dum to minna ni adai di handa ki hedging class da class kra miss oi hore hairiga su mathangi class su mathangi class su haidi base anova horiba makhagi adum yawraga leiba ya bai khudong cha su thammi ko aduga topam live trade se khoi punna dum to minai ko ma ya khoi atopa mafam da khoi na hedging tamai khalasi ko hata mai class ni tarani class loi gra matung de loire oja duga iga connection am ta leite na tra hairi be chi khudong cha se khoi is de lai ai khoi sida oja khatang de nate ko trade dominary ba myam marak tu da khoi isa gi jum da pham na raga ko version room am da khoi punna wari watai saraga haidi hedging lobagi khudong cha ba adai de khoi gi price action ni matang de discussion tomina ba ko chigum bai khudong cha ba myam lai ko myam ina classing asi se pung barobok to gi khan bani adu bunga si se sang se khana khana tawdre adu myam ngasi di chade lo silage aduga next ki sunday da mu punna thengase thank you so much